Dobro večer, neko reče, pokušavam nešto tu radit, snimit, malo je mrak, nešto ću možda i popraviti, možda i neću. Učim se, novi sam i sve skupa, jer nisam često ovdje. Možda ako uspijem snimit pa da prenesem na YouTube. Ne znam zašto mi tako slika s ove strane, s ove nije uopće bitno. Vidjet ćemo kakav je zvuk. Pa htio bi samo reći od pomoći, točno pomoć, moj smartwatch. Htio bi samo reći za vas koji ste me zapratili par puta ovoga, na zapadu ništa novo, Bora, Šorbe i ovih ostali. I dalje se ratujem protiv vjetrenjača, kako bi to neki rekli. Svakodnevni ti moji problemi su tu gdje jesu, kako zdravstveni, tako i one druge vrste, ali nisam tu da se žalim, nego da vam se javim i da kažem da sam dobro, da predajem se. Koje kakve neke trzavice, što sam čuo jednom davno, među plemenski sukobi niskog intenziteta, to je normalna pojava, već izbjegavam ići i takve polemike i ne ulazim s nikim u nikakve razgovore na teme na koje ne mogu, o temama na koje ne mogu utjecati, kao što su recimo izbori kod nas ili drugdje negdje. Niti sam previše euforičan, niti sam, kako bih rekao, nisam ni razočaran, sve mi je ravno, meni je bitno da imam tu jednu ravnotežu i mogu fali. Sad vidim da je podbratak malo da imam, ali nemam kao moji vršnjaci, već imaju ono Ava Čobanković, da sad ne diram čovjeka, vjerojatno ugulio sve krumpirom među vremenu. Ljudi moji, što nas sve čeka. Inače tako Zadru je prelijepo vrijeme, ponekad to neka kiša sluzava, pa onda sunce i tako. A onda šta još imamo, da, prošao sam na tehničkom zavodu, to je veliko, bravo. Hvala svima koji su učestvovali u tome, da auto bude tehnički ispravan, na dan tehničkog i da mogu proći. I nemam neku ambiciju putova sa njim, iako je to drumska krstarica, to svojom parobrod. Ali dobro imati auto, pogotovo ovakvim nekim mojim godinama. Evo recimo, prije 10 dana mi je natekao ovaj zglob, sve je dobro. Ja sam odgađao i onda tek kad je sin već žešće inzistirao, ajmo tata na hitno, onda me odvezao i tako. Znači dobro je došao auto, jer na hitno je gužva, a sad pustimo hitno, to bitno, nego hoću reći inače generalno, ako ništa drugo, meni je jedna od najboljih terapija uz šetnju, recimo bez ili sa štapove za nordijsko vodanje i vožnja sa mojim parobrodom, kako ja zovem. Znači to je Range Rover, Land Rover Range Rover iz 2006. Vrcina od auta i omiljena mi je destinacija odavde otići na benzinsku Biogradu na moru, tamo natenkiram, platim, parkiram se, već me zna osoblje, popijem veliki macchiato, pojedem hot dog, super, to nije neka daleka vožnja, ali dovoljno, ali ti pola sata vožnje, me baš lijepo opusti. Nisam prezahtjevan, a ove duge relacije sad nisam skoro bio, međutim,
odlično se nosim i s tim. Odavno sad koji sad počeo sam temu o autu. O čemu se radi ovoga, što je veliki auto i normalno da su i neka ulaganja u njega malo veća za nekog ko nije upućen koja je vrijednost auta u biti, u čemu je prava vrijednost auta. Ljudi, nemojte se ljutiti, nije u tome koliko troši goriva, nego koliko njušku ima ispred sebe. Znači, veterani Afganistanskog rata, sovjetski veterani Afganistanskog rata su imali izbor između dva kamiona UAZ i KAMAZ. To vama sad možda ništa ne govori, s tim da je jedan od tih kamiona, nije bitno da li UAZ ili KAMAZ, imao, jedan je bio onako ravno odsječen, kako smo mi zvali FAP, onaj kredinca, onaj klasični, ono, a drugi imao njušku, znači imao njušku koja je ispred sebe, ali metar. Sovjetski veterani Afganistanskog rata su to zvali 1 metar života. Jer ako bi projektil s prednje strane išao, i ako bi, a ja to sad, onda ovoga nije isto, je to 1 metar ili nema ništa. Jer kod ovih kamiona bez te njuške je motor u kabini biti, jel? Znate nešto mislim, a ovdje je ispred kabine. I sad, ako je udar granate ručnog bacača, pretpostavimo, jel? Moja teorija ne mora biti točna, ali nisam ni daleko istine, hipotetski, da je ekvivalentan sili koju izaziva naše vozilo ako ide recimo 50 na sat i udarimo u nekog ko ide 50 na sat, 100 km na sat, da je to ekvivalent zbir te sile, da je to ekvivalent ono što bi traje recimo kao granata. Pa vi sad zamislite, ako ste u Twingu, ne želim boksuzirati ili plašiti vas, ili u Fiata Punta, jel? A su noge tamo skroz ispred u tim malim autićima. I onda kad sudar s tim malim autićima, to znači da vam motor ide odmah na noge. I na prse noge vas nema. Opet kad ne prizivam vraga, mogu se ja sutra sudariti pa svašta. Poanta je u tome da je taj metar života, ta njuška, što ja zovem njuška, gdje je motor ispred, to je realna sigurnost. Zračni jastuci, pojasi, to vam je isto zavaravanje kao i one maske u avionu. One maske u avionu samo služe, kako je rekao, da masu smire, da ne bi bila histerija i panika, da masa ne bi tamo skakala i vrištala i eventualno prevrnila avion, ajmo se našaliti malo, jer pilot, on se trudi do posljednjeg trenutka da taj avion izbalansira, a da bi to uspio, jedan od uslova je da putnici miruju, da nema vrištanja skakanja, dobije tu masku kao ono, imate kisik pa ako padnemo, ko je preživio, počnem da se smijem, glupost, koliko smo mi ljudi glupi, smo birani pitanje, pa ko je ikad preživio pad aviona? Da ta maska da mu je pomogla da preživi. E pa tako vam govorim i, opet se smijem, izločit sam, tako vam govorim i za vas koji, kad vidite mene da vozim taj auto sa tom njuškom, wow, koliko troši. Onoliko koliko si ja priuštim, podijeljeno na 2. To što je sin živi sa mnom, pa onda ako troši cirka, nek bude 15. To je znači, troši manje nego vaš koji troši 10. Iako je to mali, recimo puno. Troši on 10, debelih 10 troši u gradskoj vožnji, bez greške. Ali ja sinu volim dati auto i kad mu dam, onda znam da je siguran. Druga stvar, komoditet. Imao sam Dacia Duster, mnogo novca tu, prije 3 godine. Vozio sam i ono, prelijep auto. I prvi put kad sam išao za Slavoniju, istočnu i za Bahnju,
Stao sam negdje, ajmo reći, na pola puta i skoro nisam mogao izaći iz auta. Koliko me uvotilo u kičmi, u kralježnici mi. Ja nisam vjerovao. Da li nisam dobro podesio sjedala, ali jesam. Onda sam se sjetio šta je amortizacija. Amortizeri. Šta drugo reći? A ovome ima zračne amortizere i toga se neki kao boje kao vrag od tamjena. Jer to je prekomplicirano. Što ako ti je senzor? Što ako padne neki meteor baš na glavu nekom koji toliko se voli pravi pametan, pa što ako uopšte? Pretpostavke, šta su pretpostavke, nego zajeb, majka svakog zajeba je pretpostavka. Zračni uvijek mene garantira da ja, kad izađem nakon sat vremena vožnje, na mene kralježnica ne boli. Bubrezi mene bole. To je jedno. Nije vam isto koliko ima auto pod navodnicima mesa. Znači, nije isto ako mu je lim milimetar i po, govorim napamet za vrate, i ako mu je 2,5 milimetra. Nije isto ako vam se noge smrzavaju dok vozite, ili vam je ugodno. Razumijete što ću reći? Škrtariti na nekim stvarima gdje se ne smije škrtariti. Za mene je to ravno smrtnom grijehu. Zašto? Zato što su ti ljudi neodgovorni. Oni su neodgovorni iz razloga što misle na kratke relacije jednokratno. Ne smatraju da je bitno ostati živ i zdrav kako bi mogli svoju obitelj prehraniti i izvesti na pravi put, a ta bolesna to ne možeš. Niti može ako se stumba u tom nekom malom autiću pa mu mašina iz auta, motor, jer padne direktno u krilo i ode u pragu, jer nema tu njušku, taj metar života, što se kažete sebe, jer je škrtario, pravi se pametan, joj previše troši i tako nešto. Druga stvar još što je gore kad se djeca voze u takvim autima, opet ja kad ne baksuziram, ali ako imate obitelj, onda vam obavezno treba tank od auta. Razumijete? Znači tank, doslovce tank od auta ako mislite djecu voziti. To su, neću koristiti vulgarne izraze poput piz darije, da eto samo da uštedim na gorivu, na vreme da ga mogu parkirati. Ja ovog isto parkiram bez greške. I to se okremlje parkiram sad si ispred se hvalim. Sve stvar prakse i uvjerenja i koliko ulažite u sebe. I onda sad jedan od bitnih faktora koji sam primijetio da sam išao raditi svaki dan, kad nastane čep, ili na duge staze, recimo na duge staze, ljeti kad nastane čep, sad sam vas našao. Jedanput sam putovao prema gore, isto i na autoputu sam 2 sata morao ići prvom na kvačilu, ne s tim autom, nego Škodom. Lijeva noga je bila vani, slobodno. Znate koliko je to kilometra bilo na sat? 1,5-2. Znači, kolona od neće 10 km, ali užas. I sad zamislite sebe u punktu, asfalt vrije, klimu imate, nemate, ne znam, ventilator upalite, mali volumen auta, okolo je sve onaj dim od azbuha, znači vi upalili, ventilator ne upalili, vama je to sve jedno. Spustite prozore isto, još možda i bolje. A šta ja napravim? Pošto je auto ima veliki volumen zraka unutri, zatvorim, pritisam dugme da zatvori ventilaciju. Pustim klimu lagano, pustim lagano zrak, da cirkulira ovaj unutarnji. I trošim ovaj kisik koji je unutra. On je meni dovoljan jedno sat vremena najmanje. Razumijete? Znači moj čisti zrak pročišćen i savjetujem svima da se potrudite malo, posegnite u džep i nabavite si filtere sa aktivnim ugljenom, kakav je u gas maskama.
Ja sam takav imao u Dači, zato što sam ja, kad je bilo vrijeme da se mijenja filter, ulje i to, ja sam zamolio tamo, ajde naći taj filter sa aktivnim ugljenom. I onda kada momak je nešto pametovao, a ovaj stariji mu rekao kolega, on ti isti, kaže, kao i od ovoga Twinga, Renault Twinga, i kaže, po tom šifrom ćeš ga lako naći. I onda ovaj dečko kao, aj dobro, nema problema, i ugradio ga, evo što ti evo reći. Kad su te korone, kad vi stanete sa običnim filtrom iza nekog auta ili kamiona ili onog sa odvratnim onim izgaranjem, ne izgaranjem, i ne možete vječno držati zatvoren zrak. Kad pustite, pa ono kad počne sve ulaziti unutra, odvratno, gušit će se čovjek. Ali kad imate filter sa aktivnim ugljenom, pa to je čisti zrak, 100%. Jedino što ne može filtrirati, zato nije ni predviđen, a to je ljudski, onaj životinjski smrad od đubreta. Znači ono nešto što se prirodno raspada. Ali to nije toksično. U tome je bitno. Ne oduzima vam kisik, jedino što je možda odvratno, ali to je rijetko. I onda sad kažem, kad ti čepuj taj gusti promet i u toj nervozi, gužvi, znam 100% u pravu, u tome uvijek je nervozni onaj u manjem autu, nego onaj u većem. Ja u većem, mom parodromu, pustim laganu muzikicu, klimu, rekao sam, ako je gužva, zagađen zrak, zatvorim zrak, udišem ovo što je unutra dovoljno, zvučenje, sjedalo, o tome se radi. I dođem sa točke A na točku B, bez da se vatam za križa i da sam iscrpljen. I ljudi moji, još sam mlad, još sam aktivan, ponekad puta se odmah moram baciti u akciju i ne možete baciti u akciju ako si iscrpljen na putu, onda će druga strana reći, jebi ga, koji skurac si dolazio. Razumijete? Znači, moj vam je savjet, ne savjet, boš sad ću bi ja dao savjet, ništa, pardon, povlačim, blaga sugestija. Kad dođete u situaciju da morate kupiti drugi auto, prvo pomislite na svoju obitelj, na svoju djecu, na svoje zdravlje, na svoju sigurnost i zadnja stavka neka vam bude potrošnja. Razumijete? Zadnja stavka potrošnja. Te će ti ta ušteda od ne znam koliko euro centi, evo viš nisam mi rekao kuna ili to je bravo na mene, prilagodio sam se. Šta će ti to, pa ako ćeš hipotetski ga opet ništa da ne bude od toga. Ostatak života ako čovjek mora jesti na slamčicu i pišat kroz katetet. Onda kaže, joj, znaš onoga budaru na YouTube-u sam gledao, neki tamo, ne znam, da je lud i spaljen i ne znam šta sve nisam, jel? Totalno bio u pravu. Da sam ga poslušao i dao par 100 eura više, kupio bi tu neko auto sa tom njuškom koja ima taj takozvani metar života više. Danas ne bi bio u kolicima, ne bi srao u pelene, a usput bi još i prevrnio nešto na leđa, neku snašku, bakicu ili ženu, šta već ko voli. A eto, uštedio si na gorivu, ako niš drugo te utjeha, uštedio si na gorivu, a taj novac koji si uštedio na gorivu ti neće biti dovoljan da platiš patronažnu sestru ili privatno da ti neko previja govna, da ti pere govna ako dođeš u, ne daj Bože, takvu situaciju. Razmislite malo ljudi, prioriteti. Eto, dosta sam pričao, 19 minuta, 7 sekundi, hvala.